Haka shiteng sngi jong ka arpau tarik nailar, UMDC jong ka Jayau constituency ba Denzel Chen ulalit ban jurip ya kilong ying jong kinong shong shnong ka Jayau, lambat ka office trikam jong ka Khasi Student Union, kibala syakta na ka jingwan kibor pulit haka shiteng mi jong ka khandai tarik, ban kawang tiaga se ka office trikam jong ka seng, lambat ya ki ying jong ki briu ki basa marjan bar ka office jong ka seng. Haka jinglet jurip, lasaki baki yeng jong ki briu ki badan marjan bat ka office jong ka KSU kila julor nadu ki jingkang yet bat ki we ki benta jong ka yeng nalor kata lasakhiru baki tendong tia gas kila dan hapalau jong ki habakran shikilat pathai khubor UMDC uloong ba ka jingwan kini ki baro ka dei na ka jingbam ler ka sarkar jela bat uloong ba ka bor baki pulit ki pendan kam kalong ka bam yahap shu nalor kata ula buru ka jingkeli habaki wan ban julor ya ki yeng jong ki briu manu ban kit ya ka jinglut jingsep kumta ki pulit par ka sarkar ki dei ban bakli Iba, kalau kata iba. Ampi kani bro hi napit aduk asang jing ki ya kani ka jing jam nen bro singi haduk ni limit kali affiliate jong government ya security measures baka shim kalau haduk ani haduk ba ngi siapa ya news ngi jing le bro singi nen lu kaduk dengan measure bagi shim ke security measure bagi shim kalau kali ka affiliate ka bujur ba di mentah wa one page kumni kani ka force bagi use bagi deployment mi kami hap su kami harap so. Iwan nanti ki pendik ki lari bentip ke gini gara-gara residential area. Belum pernah fikong ini bom ni plai yang video mentan. Baik sikit ki mana men compensate ben ai ni video mentah. Jahat dia mbak akhli. Minta lah mentah kalong excessive bom ya harap siru. Pi di mentah ki one thing meet ke hospital ko ni hajan ki berkat si kena ki kelung kena ki bapang. Resident bapang hat im tak ben beti bom tu ja im dan lu ben bakli. Mata ngisong ya kan ini kong yung nang siya mo simit ngikan lang ta siya ngibat kan ngiwi ngimsip mata ngatain naliang pi hak menyelit banyu tambah kan ni ke bamla long ka force bagi use kalong excessive kami hap su bagi jingjar menen bagi wan kem mitang alangut bagi use hadu tu kadika fully executed ke plan di jongki bangai ngak condemn tinggi sya kan jinglet jongki ba kami hap hiru mentah ke office kadang saduk sisi dia. Ikong bom hani ngam stu kan ke ben ketak menu ke bah dan sisi dia. Ketak menu ba efek ni besar di civilian sudah. Tekani ke bom hap dengan condemn sisi kan jing lihat. Atau kan ni kamri ke temu lipa juga polit ban kawan kawang baik dari bom di office. Lah igum tah yang taruh kiwan ni ketika kumbang pim tang ke residential area. Kiwan dah kasih kesang kiong, dah kasih kesang, kia timit, dah kasih kesang orang fi. Kemudian sudah kecil perkat,
Buram korum don siyo. Buram korum dan syu. Tidak kan itu bolang ngala kondem kena bat ngi sangi halik his kabor ka bariban ka bahalot dan dari Human Rights Commission ya USP ingi hab ni ikan ni bentah nomor dia ni mentah ui ban komsit kata ka jingkeli nomor pihak ban komsit je ni bat nang ni sidien ngak tentu police department bagi perkat bah ka ben si menganu senjam perkat bagi ni residential area kamu harus ni apa sayang apa jam soal ni one camp kan Diwan kem, diwan betul du beng du ni. Dari bentar deh. Along berkata pertama kan haying jungi saya dim jergas yu mi tak keding ngam peju i meswang i mi tak trem mentah tak keding ngam tip ki teknologi mentah bakal kham start aduh ba debak urung apa pelau pun urung apa kamera lah ing tu Pio jitu kemudian itu lagi jing mesau ni bengki bas song besar. kan hari ti lok asu lok ikon kat susong be kila yu kali kala itu tahu suk ayam kali pas sedem kala tapang sedem kala yu sedem ngam tip chu nama tadi ngalong panik am panik apa jam lok ikon ni lang apa am lok su di tak lah ni soal ma jadi dia tu ngalong tu harus mesti pun dia tu ngalong tu Badan Sapra sukan membit RBG CBA yo le katakan ketai kejik peri jik tegin orang ke isu habakin aban buang cergas segi berurut trai. yo Kadang kata kejik peri jik tegin orang elam ke isu trai ada bagi nawan kong cergas segi berurut. mi kata ngam hau ya kata ngi me mo pedri am tip kata tolong ba P1 si po dis sila dia P1 si jaka yung iba hindi man buang kumar kat seba bodon ni dapat kat ami kelung ke bodon ni hanya jan wal kelung deng tu wal sulung bis po kapal tia apa krom sing tia Kuki bentar ke bajulor segi berurut. Ini juga tekan kayat ke bro, tu ngampir si jadi si bos jajan kisi face, bang tu pihak lipet untuk kisi face lu bang yang tu lu ajar, tu lu kira apa je. Tu badan zel kenjar i bagan ke jingwan tombor ki pelit menyandai. Atau kamdai sebentar ke jing pak nak bor bahalor badan bor ski. kali kum tai kumong ngai film de kani ka massive failure ng liang government di kading tai torki jong ki mamsap ki demand jong ki sang babun ya bun ki kampi kini ki demand ki kin sam kita bila ka jong open for dialogue ni ka dialogue ang inga suya ta dialogue puisi ka kam di kani ka penlong ki bri ki long facilitate bagin mi sakmat ni bagan jag ni bro di mentah kani mentah sa security failure jong ki menen mentah kata ki kum kali menne uyum ba kali ni jam mentah sih kan ni gile di kata hai